خب سلام علیکم بچه ها. این نواری نوبتی ما میشه درباره حل مسئله های آزمونی که درباره مثال ها رفته استیم. خب ما از 31 مثال سر میکنیم با وبینت. خیلی که دیدین حالا ما اکران مایده تر کردیم که کدو خشوتر کلانتر به تو گفتم. خب بازی چیکار میکنیم؟ نوارا که برای با سوای کمتر کوتاه کردن، یعنی که نوارا کمتر وقت مونه بگیرم، مثال فهمونده بسیارتر وقت مونه. خیلی جای بود اما زیادیاش هم میگیریم. مثال میگیریم ایتری نویساندنشان شما میتونیم ما فقط قطعی شما طرز همین کد نویس شما میفهمونیم میگذاریم میریم. خب برای که خیلی کی باشه ما تیار میکنیم بعدا دوامش میتونیم. خب سر میکنیم مثالی 31 ما یکم میخونیم چی گفتگی نگاه کنیم. مثال 31 قیمت حرارت T با گرادوس های فارنگیت داده شده است. قیمت همین حرارت را با گرادوس های سلسیه ifade کنید. حرارت با سلسیه TS و حرارت با فارنگیت TF توسط مناسبت زیرین علاقمند می باشد. یعنی این فرمولای پیشنهادی چقدر که شما نهادیده استین انا ایجاده هسته ما روی همین باید حوزی چی را بیویم. خب همین قیمتی گفته شدگیشون گرادوس های فارنگیت با قیمت های سلسیه ifade باید کنیم. خب نگاه کنیم ما اینجا در تیار کردم ماندیم تی داریم تی اس داریم برای که تی با قیمت فارنگیت داخل میکنیم بعدا تی اس با سلسیه ما را باید کارش کنیم. برای فرمولایی که در ما داده شده بود ما می نویسونیم. برای همین فرمولای خودش استفاده میبریم. تی اس تی مینوسی 32 بعدا با دوامش میتیم. خب تی مینوس 32 ضرب 5 تقسیم 9 میشود. این فرمولاش da همین خیلی آوردگی تقسیم 9 آنهایی بود علاقه مثالی 31 مو بازی نصب کرده باشم ما مثالی 32 ما کار کنیش سر میکنیم. خب در مثال 32 گفته است که قیمت حرارت با گرادوس های سلسیه داده شده است. قیمت همین حرارت با گرادوس های فارنگیت ifade کنید. یعنی چقدر که گفته است همون مثال های فقط اینجا برعکس اینجا فارنگیت با سلسیه تبدیلش داده بدیم اینجا دا باشه نه برات ای سلسیه با فارنگیت باید تبدیلش بدیم. خب رنگ پیشتر رو آغاز کردیم. خب در این مثال ما چیکار میکنیم؟ رنگ مثال پیشنه فرمولش اگر اهمیت داده باشه نهادش یا اخلاق داداش دیگه برای اینکه روی دیگه فرمولا کار میشه یعنی همون فرمولا کمتر تغییرش میتیم. خب 9 تقسیم 5 میشود. بعد که 9 تقسیم 5 شد بیرم با هر حال با قوس بگیریم. خب بعدا ضرب تو یعنی جمع 32 ما میشود. یعنی 32 همه خیلی ایش کار کرده میشود یا که یورا ما میتونیم قوستا نگیریم ت ما باید قوستا بگیریم برای که اول جمع ضرب حساب میکنه بعد دیرم انا مثالی ما تیار شد یعنی تی اف یعنی فارنگیت ایش اکنون میگذاریم با مثالی 33. خب مثال 33 را یه بار میبینیم که چی گفته است. مثال 33 معلوم است که x کیلوگرم سیب نرخ اسمانی را دارد یعنی 5 کیلو سیب مو 25 سومونه نرخ 1 کیلوگرم و y کیلوگرم همین گونه سیب را معین کنیم. ما باید نرخ 1 کیلوگرم و نامعلوم کیلوگرم دیگه همین را باید معینش کنیم. انا برای همین بویش هم موضوع میفهمونیم. خب چه شد؟ خب اینا تیارش کردیم کارکنش سر میکنیم. اگر اهمیت داده باشین در مثال ما x کیلوگرم y کیلوگرم اسمانی داشتیم هنمیورا ما پیشکی وارد میکنیم طبق شرط مثال انا که ایروی همین x کیلوگرم اسمانی ما باید که نرخ 1 کیلو را بیویم با قیمت نرخ یک ما بیره گرفتگیم این را که بیره ما باید بیویم بی ما این نرخ 1 کیلوگرم های بی برابری میشود عادتا حساب کنیم که چخل ما
айрӯи мисол мегирем 5 кило 25 сомон шудааст. Нархи 1 килоша чӣ хел мо бо усули математикӣ ёфта метавонем. Намира агар кадоме ки математикиро бидона медона ҳозир дошта бошам, ман ира тарзи компютерша кор мекунем. хоб ҷавоби б мо буромад. анаки мо бояд нархи 1 килограммро ёфтем. айрӯи нархи 1 килограмм мо ҳозир бояд ҷавоби дигариша биёвем. оғоз мекунем. y килограмма бояд мо нархша биёвем. y чӣ хел мешавад? иш бо аюшта осон мешавад. и зарби хоб б себ нархи y мешавад баробари б зарби y. нархи 1 килора ба y зарбш мезанем, ҷавобуш мебурад. иҷода мо с мемонем. ана буд мисоли 33. оғоз мекунем мисоли 34. хоб дар мисоли 34 мода чӣ гуфтестем? хоб дар мисоли 34 мода гуфтестем ки маълум аст ки x килограмм себ аз-сомонӣ ва y килограмм нок бе-сомонӣ аст. нархи 1 килограмм себ ва 1 килограмм нок, инчунин себ аз нок чанд маротиба қиматтар аст, муайян кунед. хоб пешакӣ тайёр мекунем, баъдан давомиш метавонем. хоб мисола толабша тайёр кардем. яъне мо қиматҳои дохилкунандаҳомона мондем, қиматҳои хориҷкунандаҳомонам мемонем, баъд ислоҳш мекунем. хоб якум мо чӣ дорем? якум мо эса истифода мебарем барое ки нархи 1 килограмм сева мо биёбем. хоб с баробар мешавад формулаи пешина. ранги аю бояд шумо аллакай хитш мекардем гуфтуи гапо. нархи 1 кило сева мо ёфтем. ана ака дуюм кор мо чӣ кор мекунем? мо бояд нархи 1 килограмм нока биёбем. ишта аллакай мо дера интихоб кардем барои қимати 1 килограмм. ишта чӣ мешавад? хоб б тақсими y. хоб дигари қимата мо мегирем. ана ака мо бояд фарқи ёра биёбем. барои фарқи ё ман эра истифода кардам. r баробари ана ака чӣ хеле ки медонем осон ака и баробари d мешавад. айшиша тарҳ мекунем. чанде ки бошад фарқи амо, яъне гуфтестае ки нокаи дигариш чанд қа фарқ дорад. иҷошам ислоҳш мекунем. s хоб d ишта r. яъне қимати фарқшона чӯбда метавонем. тамом. ҳамин буд мисоли 34. ана ака мо ҳозир кор кунем мисоли 35. оғоз мекунем. гуфтааст суръати қайиқ дар оби ором v км/соат. суръати ҷараёни дарё у км/соат. ӯ хурди v аст. вақте тай кардаи қайиқ дар кӯл t1 соат ва дар дарё муқобили ҷараён t2 соат аст. дарозаи роҳи тай кардаи қайиқ s-ро муайян кунед. хоб ҷедахай формулаша камтар гуфтагиай роҳ баробари вақт зарби суръат ба назар гирифта шавад ки ҳангоми ҳаракат муқобили ҷараён суръати қайиқ ба миқдори суръати дарё кам мегардад. хоб ишам ҳозир мо тайёр мекунем ва дохилкунандаҳомона ва хориҷкунандаҳомона. ана баъдан формулаша нависондана мефаҳмонем. хоб қиматҳои дохилкунанда ва хориҷкунандаро мо аллакай ҷобаҷо кардем, нависонда мондем. димораам фаромӯш накунем ба қайд гирифтана. хоб ана формула чӣ хел мешавад? формула мешавад s баробари якум як бора хай биён ҳамашона менависонем. хоб v зарби v мо чӣ ба нанависом? v мешавад зарби t1. ана ака амҷода мо ҷамъ мемонем, қавс мекушоем. мем бе қавсам бинависонем, ба фикри худаш шиданиай. яъне ки не. бале қавс қатибо беҳтар мешавад, барое ки минус дорем, ӯ якум зарба кор мекунад. минуси ӯ хоб барои ка баъд t2 зарби t2. ана ин буд формулаи мисоли 35 мо. бо ҳамин сарбаланду хонобод бошем то наворҳои баъдӣ.